حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل البيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد
حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
استقيموا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي الله أكبر. الله كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى إنه لا يقضى تبارك. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
وسع كرسيه السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo, Palembang, dan pemirsa live streaming YouTube YMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan lagi dalam Mutiara Subuh pada hari Ahad ini yang bertepatan pada tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 1 Juni 2025 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Handes Raden Haji Muhammad Zaini Halim SA MHI yang akan menyampaikan ceramah agamanya dengan tema kedudukan, kompetensi relatif, dan kompetensi absolut peradilan agama di Indonesia. Kami himbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf berada di dalam masjid. Serta untuk barang bawaan para jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Para jamaah dan pemirsa YMA TV dimanapun Anda berada, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala haziniyat walikuli niatin solihan bisril Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan Al-Ustadz Dr. Handes Raden Haji Muhammad Zaini Halim SA MHI dengan tema kedudukan, kompetensi relatif, dan kompetensi absolut peradilan agama di Indonesia. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai, para habib, para ustaz, tokoh agama, para alim ulama, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga ya, ibu-ibu ya? Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh di Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini yang berbahagia. Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya. Begitu banyak, begitu besarnya nikmat Allah yang dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita semua. Di antara nikmat itu, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi, sholat subuh berjamaah di masjid yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenankanlah dulu saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang.
maklumlah saya orang baru di Palembang ini. Selama ini saya melanglang buana dari provinsi ke provinsi. Alhamdulillah, setelah saya memasuki masa purna bakti, saya kembali ke kota kelahiran saya di Palembang ini. Pengalaman saya ini asalnya dari Palembang, tepatnya dari Kelurahan 27 Ilir, Depaten Lama, tidak jauh dari sini. Pengalaman jabatan saya, pertama kali saya diangkat sebagai calon hakim Pengadilan Agama Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, tahun 1984. Wah, lama ya, tidak terasa sudah pensiun sekarang. Dari Kalabahi, selama di Nusa Tenggara Timur 5 tahun, pindah ke kota Pangkal Pinang, Babel. Dari kota Pangkal Pinang pindah kemudian ke kota Sungai Liat, Bangka. Dari Bangka saya pindah ke kota Lubuk Linggau, Kabupaten Lubuk Linggau, atau kota Lubuk Linggau. Ada 2 kabupaten pada waktu itu, kota dan Kabupaten Musirawas. Saya sebagai ketua di sana. Sungai Liat ketua Pengadilan Agama. Oh ya. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau 2001 sampai 2004. Kemudian alhamdulillah menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang tahun 2004 sampai 2010. Lama saya di Palembang, tidak apa-apa lama-lama di Palembang, kota kelahiran kita gitulah. Dari 2010 saya pindah menjadi hakim tinggi di Pengadilan Agama Jawa Barat, Bandung, selama lebih kurang 4 tahun setengah. Pindah pula menjadi hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Dari DKI Jakarta pertama kali saya menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Sumatera Barat. Ke Padang pula kita. Dari Padang saya lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Mutasi lagi menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Balik lagi Palembang. Alhamdulillah pertama menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dari Bengkulu balik lagi ke Palembang, menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Sumatera Selatan. Lebih kurang 2 tahun saya di Palembang ini. Masa Pak Gubernurnya Pak Herman Deru. Alhamdulillah termasuk Forkopimda. Dari Palembang ini saya pindah terakhir ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Bandung. Di Bandung lebih kurang 1 tahun lebih. Masa usia sudah mencapai 67 tahun, masa pensiun, masa purna bakti. Kembalilah saya ke Palembang ini lagi. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian di Masjid Agung yang mulia ini. Inilah sedikit pengalaman, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ini orang Palembang nian. Alhamdulillah ya, Raden katanya. Alhamdulillah Bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Mengapa saya menyampaikan pertama perjumpaan kita di Masjid Agung ini masalah kedudukan, kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ini pertama, nanti
temanya yang lain-lain nanti. Saya anggap penting ini Bapak. Bapak Ibu, saya anggap penting kompetensi absolut pengadilan agama di Indonesia ini benar-benar berhubungan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Dari sejak lahir sampai meninggal dunia nanti, itu berhubungan semua itu. Berkaitan semua kewenangan pengadilan agama ini. Lahir, anak sah atau tidak, asal-usul anak. Ini Bapak, banyak sekali masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Nanti kelahiran, asal-usul anak, kemudian pemeliharaan anak, kemudian nanti pernikahan pula. Sudah menikah, nanti ada wasiat, waris pula, meninggal dunia, masalah wasiat, masalah hibah, masalah kewarisan. Ini Bapak Ibu, sangat berhubungan, berkaitan sekali, sangat penting sekali di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kedudukan peradilan agama di Indonesia berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Yunto pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, peradilan agama ini sejajar, kedudukannya sama persis dengan pengadilan umum, tata usaha negara, militer. Peradilan umum itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, Mahkamah Agung. Mahkamah militer begitu juga. Pengadilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara tinggi, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan Mahkamah Agung. Ini Bapak Ibu, sama persis. Tidak ada bedanya kita nih. Bedanya hanya kompetensi absolutnya, kewenangan mengadili materi-materi yang diadili. Bapak Ibu sekalian saya muliakan, pengadilan kita tahunya pengadilan negeri ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Kalau tidak puas dengan putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama yang tingkat pertama, itu bisa kita naik banding kita di pengadilan tinggi kalau pengadilan negeri. Kalau pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Kalau tidak puas juga dengan putusan pengadilan tinggi agama tingkat banding, maka kasasi kita, kasasi di Mahkamah Agung. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau kita naik banding atau kasasi, bukan kita, kan kalau kantor pengadilan tinggi agama Palembang ini di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3,5 antara Rumah Sakit Umum dan SMA 3, itu gedungnya. Kita kalau mau naik banding, bukan ke sana kita menyampaikan berkasnya, tetapi nyatakanlah di tingkat pertama. Di tingkat pertama, misalnya kita berperkara di Pengadilan Agama Muara Enim, Lubuk Linggau, Muara II, Prabu Muli, dan sebagainya. Tingkat pertama semua itu.
di kabupaten kota itu tingkat pertama semua. Tidak puas kita, misalnya ada sengketa waris, ini banyak sekali masalah sengketa waris ini Bapak di pengadilan agama ini. Tidak puas kita, maka ajukan ke pengadilan tinggi agama tingkat banding. Bukan kita ke tingkat banding ke Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5, bukan. Cukup di pengadilan setempat. Aku nak banding, daftar, gitu Pak. Sudah tidak puas pula dengan putusan pengadilan tinggi agama tadi, tingkat banding tadi. Kasasi Bapak ke Mahkamah Agung Jakarta. Bukan kita menyampaikan berkasnya ke Jakarta sana Bapak Ibu, tapi cukup di pengadilan agama di mana tempat kita mengajukan gugatan. Kalau di Muara Enim, Warumuli, Banyuasin, Sekayu, itu. Ya, ini supaya jelas kita, supaya tahu lah. Ya, jangan sampai nanti giliran ada masalah, mak mano ini caranya. Nah, ini saya berikan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, di pengadilan agama tingkat pertama maupun di tingkat banding itu Bapak Ibu ada namanya satu pintu pelayanan. Datang baik sendirian, tidak usah payah-payah, tidak usah merasa sulit Bapak-bapak. Datang saja sendiri ke pengadilan agama, misalnya Palembang, pengadilan agama Palembang di Jakabaring ya, Jakabaring. Datang aja sendiri, tidak usah minta bantuan. Datang, kemudian di sana ada namanya pelayanan Bapak, pelayanan. Kalau kita mau minta buatkan surat gugatan, dibantu. Surat gugatan itu dibantu, dibuatkan. Gratis. Ada namanya ya, pos ya, ada ini namanya pos hukum, pos bakum, pos bantuan hukum. Datang aja sendiri, daftar. Mana surat gugatan belum ada. Nah, minta bantu, minta tolong, gratis. Kemudian berperkara juga Bapak, Ibu, kalau kita uang tidak mampu, itu adanya namanya prodeo, gratis. Kalau yang mampu ya bayar, panjar biaya perkara. Kalau penduduk Palembang inilah tidak sampai 1 juta, tidak sampai, paling-paling 500. Itu, ini gambarannya. Jangan merasa, ayah kan nanti sulit saya nanti. Itu, ini gambarannya Bapak. Kemudian kalau relatif, kompetensi relatif Bapak, masalah wilayah. Kalau pengadilan agama Muara Enim, itu wilayahnya di Kabupaten Muara Enim. Pengadilan agama Pramumuli. Pengadilan agama Palembang, kota Palembang ini itu wilayah. Sedangkan kompetensi absolut, nah ini kewenangan. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan agama bertugas, berwenang, memutus, menyelesaikan antara orang-orang yang beragama Islam di tingkat pertama, meliputi perkawinan, kemudian waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ini Bapak-bapak perlu ini. Perkawinan itu banyak Bapak, jamaah sekalian, perkawinan itu banyak itu. Pertama,
masalah perkawinan ini. Perempuan mengajukan izin beristri lebih dari satu orang. Nah, siapa yang kata, mana Pak ini? Bolehlah Pak Sajali. Ya. Mana Pak Hatta ini, Hamid. Ada tak dia? Bolehlah. Kalau nak nambah bini lagi, ajukan permohonan izin beristri dari satu orang. Jangan, maaf ini, jangan nikah siri. Ajukan, ya, mau beristri lebih dari, nak nambah lagi bini. Siapa nak nambah lagi bini? Yang masih muda-muda nih, bolehlah. Bolehlah, ya. Nah ini, nak nama bini lagi, bolehlah. Izin poligami. Kemudian yang kedua, permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, yang keluarganya berbeda pendapat, ya, keluarga dekatnya nih berbeda pendapat. Nah, maka ajukan izin kawin di pengadilan agama yang sudah berusia 21 tahun. Ini aduh, itu banyak masalahnya. Kemudian yang ketiga, dispensasi kawin. Dispensasi kawin. Bapak-bapak jamaah yang berbahagia, usia minimal menikah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu sekarang 19 tahun. Dulu calon mempelai pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sekarang sama-sama 19 tahun semua. Nah, kalau usianya belum mencapai usia 19 tahun, maka ajukan permohonan dispensasi kawin. Ini Bapak, boleh baru umurnya 18 tahun atau 17 tahun misalnya. Ajukan. Jangan, maaf ini saya katakan, galak dibohongi. Nah, dak sakinah mawaddah warahmah kalau galak dibohongi. Kata, maaf ya, saya maaf ini. Bikin baiklah 19 tahun. Padahal KTP, akte kelahiran situ ya, ada di situ. Nah, ajukan dispensasi nikah. Jangan dibohong-bohongi. Jangan direkayasa. Ya, Bapak. Kayak ini kayak, maaf saya katakan, pernikahan ini luar biasa ini. Kita untuk minta sakinah mawaddah warahmah. Kalau bohong-bohongan, nah, tidak lama kayak. Nah itu ya Bapak ya, nah, itu. Kemudian ada yang namanya pencegahan nikah. Pencegahan nikah. Jadi biasanya kalau di KUA itu Bapak diumumkan dulu daftar kita diumumkan biasanya. Nah, apabila ada pihak-pihak yang berkepentingan, kan bisa saja tahu-tahu yang mau nikah ini saudara sesusuan. Tidak boleh Bapak menikah dengan saudara sesusuan. Rupanya wanita ini pernah disusui oleh ibu dari laki-laki. Nah, itu saudara sesusuan, tidak boleh nikah itu. Nah, cegah. Itu Pak, cegah. Tidak bisa. Nah, kita ajukan. Itu Bapak. Tidak boleh. Atau saudara kandung yang lama terpisah.
yang lama terpisah, saudara kandung yang lama terpisah, atau saudara tiri yang terpisah, bisa saja Bapak terjadi. Tahu-tahu, nah bertemu mereka di kampus misalnya, di kampus, di universitas, sama-sama kuliah, tahu-tahu, nah kenalan, tahu-tahu saudara kandung, ini pencegahan nikah. Kemudian adanya penolakan nikah dari P3N. Nah, ini yang banyak terjadi Bapak, yaitu permohonan cerai talak, permohonan cerai gugat. Jadi Bapak Ibu, kalau wong Palembang ini kadang-kadang katanya dulu, kalau betino tuh tak pacak nak minta cerai. Pokoknya hak talak ada di lanang. Ada di lanang. Kamu tak pacak. Pokoknya kamu tak pacak nak minta cerai. Nah ini. Bisa Bapak, Ibu. Kalau anak kita selalu teraniaya, hidupnya bukan nak bahagia, maaf ini saya kadang-kadang kan rumah tangga ini maklumlah, ya, pasangan suami istri ini kadang-kadang suaminya galak nak mukul baik, galak nak nampar, nyakiti badan jasmani anak kita, ya, dak dinjuk nafkah, oh dia nak lemak-lemak baik, nganu kena anak kita sudah kita nasihati, oh jangan, oh anakku nih bukan untuk jadi tabok pukul-memukul, kau ini benerlah dikit, nah laju nak mendupak laju, maaf ini, ya gitu Pak ya, panas gitu sebagai orang tua. Nah nasihati dulu, nasihati, jangan lagi nak mukul-mukul anakku tuh. Jangan lagi, yo kalau kau begawi ada ini duit, njuk nafkah, ya kita nasihati Pak ya secara benar-benar ya. Tapi kalau sudah ada ini lagi, tidak mempan lagi, ya sudahlah, apa boleh buat, daripada anak kita hidup kayak di neraka. Bukan, maaf saya katakan, ini musyawarahkan dulu, nasihati dulu, bukan langsung lajulah kau cerai kau di pengadilan agama tuh. Nah ini. Jadi kalau gugat talak itu permohonan gugatan dari laki-laki, dari suami. Suami yang ingin menceraikan istrinya dengan alasan-alasan. Kalau cerai gugat itu permohonan istri untuk bercerai dengan suami. Jadi boleh ibu-ibu ya, kalau merasa teraniaya terus, maaf saya katakan, ini saya katakan, kan ada rumah tangga yang, oh ya aku nih dari sejak nikah sampai mak ini, oh saronyo wong nak cari bahagia hidup nih, nak cari bahagia rumah tangga nih, bukan nak cari pecah neraka. Nah, ini kalau sudah tak pacak dinasihat lagi, sudah ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Bisa Bapak, walaupun suami tak galak nyerai, bisa hakim yang menceraikan. Hakim yang menceraikan. Ya, ada. Maaf nih saya katakan lagi. Suami yang mabuk-mabukan baik gawinya. Berjudi baik. Suami mabuk-mabukan, berjudi. Bini mencari duit, dagang di pasar. Noh. Balik-balik nak nabok. Balik-balik nak nyakiti badan jasmani istrinya. Nah, apa lagi? Ya. Rumah tangganya ya Allah kayak neraka.
Boleh. Boleh. Walaupun abghadul halal ilallah at-tolak, barang yang halal tapi dibenci oleh Allah, tolak. Ya kalau sudah dinasehati, sudah diberikan ya wejangan-wejangan, suaminya masih nak itu tulah, sudahlah apa boleh buat itu, ya, tidak ada apa-apa daripada anak kita jadi kurus kering, bininya tuh kurus kering. Ini Bapak Ibu, begawi dari pagi, malam, siang, malam di rumah tangga tuh bukan ndak begawi, istri-istri kita tuh, ibu-ibu kita tuh luar biasa itu. Dari pagi, siang, sore, malam lah digawi ke pulau, maaf ini sekarang. Oleh karena itu ada juga ini tadi masalah harta bersama, harta gonong gini, harta bersama. Wah sudah jam ini ya, kesuruk ya. Apa? Jam 6 per menit. Nah ini harta bersama Bapak, harta bersama ini dibagi dua. Walaupun istri tidak kerja, bagi dua. Dia tuh bukan tidak begawi. Rumah tangga itu gawinya lebih lagi dari wong gawi di kantor. Nah itu, bagi dua. Kemudian pemeliharaan anak ini Bapak, kan biasanya kita nih dengan cucung tuh sayang nian, sayang biasa yai-nyai ini, kakek nenek nih sayang nian dengan cucung. Tahu-tahu dibawa oleh ini menantu kita, cerai kan, dibawa oleh menantu kita Jakarta kemana, nah kehilangan kita. Ini perkara masalah pemberian anak ini sampai kasasi. Ada orang di Palembang, orang kaya di Palembang ini, sampai kasasi, sampai PK di Mahkamah Agung. Ini masalah pemeliharaan anak. Itu karena dia cucung sayang nih dengan cucungnya. Tahu-tahu dibawa menantunya, karena cerai kan, bawa menantunya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebenarnya masih banyak masalah waris, hibah, wasiat. Nanti kalau memang ada diperkenankan, saya akan sambung, saya lanjutkan lagi. Banyak masih masalah-masalah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Saya rasa demikian. Hari sudah menunjukkan waktu syuruk. Nanti kalau memang berkenan, saya akan lanjut ke masalah kewarisan, masalah wakaf. Wakaf ini masalah juga ini. Terus ekonomi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah. Ini banyak sekali masalahnya. Nanti kalau memang berkenan, saya akan lanjutkan nanti di hari-hari yang lain. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi bapak-bapak jangan takut ke pengadilan agama tuh. Dewek baik datang sana. Murah biayanya kalau dewek tuh. Di sana bisa dibantu. Saya rasa demikian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Walijal muslimat wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pula mutiara subuh pada hari ini. Semoga semua nasihat dan ilmu yang telah kita peroleh bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Rizky Ananda selaku moderator dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.